Hlala ku na nongonoko lowu nga wu kayela. SABC Archive yi xavisa vukandziyisa minongonoko. Hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi. Afrika wa vulavula. Langu kakari mingisirome kume mune timinete ntsena kubila wara ya kume mbiri nakona kwa Afrika wa vulavula kamkana lona FM makomba ndlela ay ko tukumingisirome o angula ukuyini ka nhlekano sikora namutlha ku rira muntlhanu kutetani kutisela nongona kholo kusuka halini wa studio 1 ogyone helanga ko ka nhlekalo ka masipala wa Greater Giyani amasingita mall namutlha na vatirhikulori la muhumelerisi wa mina na yena kwala Ncindani Eric Mabasa kasi na matimu ngoveni na yena kwala kasi chini ni famsana na nkulu wa munhu ya itatana Patrick Shayi vingisera mgana lona FM un'wana khani vutsa kahle Shayi anga na rin'wana vito na ni ku ri ko ntambyela rona loko nongona ku lo fika makumu ni mani sungula hi ku khensa tatana Khazamula Robert Ngoveni muhumelerisi nkulu ka ngula vutivi va hi tirhise kahle vhiki leri loko kha hi ri na nongonoko luwa wo hlawuleka hi ndlela yo yoleyo seke namutlha hi ku khomele yini ke namutlha hi ri ka wehe a hi buli ku na timhaka to tala leti nga humelela la Afrika-Dzonga ka vhiki leri ku katsa na ku herisiwa ka timhaka ta ti-e-tolls va Sanral vo khoma lava tshika loko hi ku tamani ka Munghana Lonene FM a va le ku teni ntshemba va swi twile ku xitichi xa xin'wana xi nga kahle xitichi xa vunhungu ka switichi leswi rhandziwaka Afrika-Dzonga hinkwayo switichi xin'wana xi tivaka xitichi i xitichi xa vunhungu ka switichi swo rhandziwa Afrika-Dzonga vayingiseri va ku tlula 1.5 million switiyisisiwile swoswole se ti ba xifuva hi wehe nga ndla leswaku hi fika ka nomboro leyi mingisero mina seketelo wa wehe hi wu khensaka swinene yana mahlweni u hi seketela hi vurhangeri bya Rose Chavalala veri xitichi xi le mavokweni ya ka Makhuvele sweswi ni vulavulaka se hi yo mhaka xi le ka mavokweni ya ka Chavalala ya xi khome hi Makhuvele ya ni le ku ringeteni ku ndla vulavisisi ni munhu wo ndla vulavisisi ni le ndleni vulavisisi ku xitichi lexi tshame xi fika ka 1.5 million ke a ku rhangela mani lava ku kamba sweswi n'we mi nga hanyanyana khale kumbe mi kota ku endla vulavisisi lavisisani hi kota ku tiva ku a ku ri mani loyi a nga tisa matimu lawa ya 1.5 million ka xitichi lexi loko ku ve ku hava na loko ku ri koho a hi n'wi tiveni ni ta kombela n'wina mi seketelaka xitichi lexi hi tindlela hinkwato ti mi seketelaka a mi hi seketeri siku rin'wana hi va na ntirhonyana hi va na diphati n'wana ku hambi ho dikhomela hambi hi le Bushu hambi hi le Giyani hambi hi le ka Malamula mi ku leswiwani i ku tlangela 1.5 hi va ka phela 1.5 million swa tika loko mo vutisa ku xitichi lexiya xa nasikanani lexiya xi yingisela hi ringani mi nga kuma ku ya na nongonoko walowo wa xi nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM se a khensa swinene nseketelo wa n'we hi ndlela yo yoleyo mani ta twa ku wena u hi khomeleni se timhaka hinkwato leti nga na tona a hi buli tona namuntlha hi le ka pfulela u tshika hi langutini na muhumelerisi hi kuma ku haiko vhiki leri a swi nga olovi ngopfu ku va hi vulavula na wehe hi mhaka ya ku va hi ri na minongonoko yo tala leyi a yi khumba wehe tanihi muyingiseri se sweswi hi lava ku nyika nkarhi wa ku va wehe loyi i tisaku i hi vekelaka hungu ku na mhaka leyi ya ku van'wani vaaki va ku a hi nge vhoti hi mhaka ya ku a hi na vukorhokeri lebyi ku fana na leswi hi nga tshama hi vulavula hi swona swo vaaki lava a va ku va yimela vaaki va ka Khakhala Gawula Mahlati Ndindani Hlomela sweswo swa ku taniya ena hi kona ntsena ni tshemba ku na tindhawu to tala leti vanhu va vulavulaka hi timhaka ta ku hi nge vhoti hi mhaka ya leswi na leswi na miehleketo ya muxaka wolowo mi vona ku ri hi yo yi yisaka kwihi miehleketo yaleyo ke nako nkoka wo vhota kasi hi wihi loko hi ze hi fika ka xiyimo xolexo hi ndlela leyi a ni tivi ki na mavhengele sweswiwani hi makumembirhi timinete ku bila ya khume okay veri a hi ngheni helo a hi ngheni vhengeleni sweswi se i xiphemu xo sungula xexo hi lava ku twa na wena hi ta hi bula na mamasipala wa Collins Chavani hi lava ku bula na vona laha kantsongo hi ta hetelela hi twanyana hi timhaka ta hi twa ku matitwelo ya voho loko swi ta ka timhaka leti ti nga humelela va hehliwa lavaya va voniwe nandzu loko ni nga hoxisi hinkwavo se ta va hi kha hi bula na vona va masipala wa Collins Chavani ndlela yeleyo ku hi ta kota ku twa ku matitwelo ya vona tanihi masipala va ri yini swa va khumba leswi ku munhu loyi a nga hundza misaveni a ri murhangeri wa vona mani vo mhaka swa va khumba se hi yo mhaka hi va nyika nkarhi
wa ku hi twa ku matitwelo ya vo hi wahi kambe hi lava ku twa wena ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hambi swi ri tano u nga tirhisa na x hi ndlela yaleyo i famba u nga tirhisa na x u rhumela hungu ra wena hayi a swi oli nchumu u rhumela hungu ra wena ka x ivi hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa wena u ri yini i ta va ri kona Gacheni Brian Ndlovu ta va kha teka tiqingho ta n'wina kusuka a studio 4A hi kota ku twa ku mi angula mi ku yini handle ka sweswo mi nga tirhisa na x yaliya at Africa Munghana kumbe mi tirhisa mathebula GP at sabc.co.za hi ndlela yaleyo ti-e-tolls veri ti fambile kambe lava nga na xikweleti xi ta londziwa swi vula yini swa muxaka wolowo i swin'wana swa leswi hi lavaka ku va hi swi tiva ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo 0860002543 a hi kambile ku se hi nga va hi kume mingisero wo sungula nhlekani lowu hi twaku hi khome yini nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene Pfukile Bothwet hi pfukile minjhani Gideon Edi Hlongwane hi kona xikhulu xa mina mani ya xikhulu mina a ni na suggestion yin'wana mara ni ku komisa xo sungula ni rhandza ku khensa ka rural development ni rhandza ku khensa ka department ya xiphorisa ku va va nyike vaakatiko va ka Miyexe police station hayi satellite Miyexe police station leyi nga ta khavhara matiko malama commissioner Mavunda va nga ma vulavula 2 weeks back se ene matiko lama hi more than 9 se ma tele ngopfu ene xin'wana ni ta tsundzuka Bothwet ku police station maphorisa a vo tirha ku khoma ntsena swi tele ngopfu leswi tirhiwaka hi phorisa se hi ku sweswi i Miyexe police station mina ni na suggestion ya ku hi mhaka ku la ku pfuniwa vo hlomela na vakhakhala na vathomo na vamhlavele hi ndlela yaliya ene hinkwenu a hi fanele hi ya pfuneka kwihi ka Giyani police station se hi ku already se hi na police station why ku nga tisiwi SASSA na why ku nga tisiwi Home Affairs hayi hambiloko ku va nga maki building va tisa caravan yi va kwala kusana na ku va na caravan ya SASSA ku va na caravan ya Home Affairs and then loko munhu a fanele a teka pass ingena police station under the affidavit and then angena ka SASSA loko a lava dead angena police station angena ka SASSA hi ndlela yaliya tanihi ku ya pfuneka matiko yo tala a ni the aim ya this police station Bothwet loko mi tsundzuka vete va hunguta a workload ya Giyani police station se a hi hunguteni ti-workload ta Home Affairs na SASSA hi mhaka already na Miyexe na more than 12 ya tivhene leti ti nga responsible la ka Miyexe se mani ri na mavonelo malamo Bothwet imihlakato ya kahle ngopfu leyi mi taku na yona kambe mhaka yaleyo a yi kona le ka hele kwihi ka Gawula ku na centara yin'wana laya a tlhelo ka xikolo lexiya xa Gawula hayi a ni tivi centara leyi a yi na swona sweswi mi swi vulaka swa va SASSA swa va Home Affairs a ni tivi ve ri thusanang swin'wana swo taniya ya yi kona ina liya but I'm not sure the services leti va ti nyikaku laha i ti-services ta njhani mara hi mhaka ya ku Bothwet mi ta tsundzuka ku already se swi vulavulaka hi swona hi mhaka ku ka Miyexe even hosi Miyexe va yi tiva this case already a swi ri koka line up ku ka Miyexe ku fanele ku va na SASSA ku fanele ku va na Home Affairs because already na ti-building hi na tona ma swi vona Bothwet mara hi mhaka ku that's why I suggest Miyexe mina ni vulavuleli for Miyexe ntsena ni vulavulela the whole South Africa na ti-neighboring community so hi mhaka ku Miyexe police station why va nga vheti va tisa caravan kwala va tisa caravan yin'wana loko va ri hava hi ta va nyika ti-office va na tona ti-office lava ta va nyika hosi Miyexe hi pfuna ti-neighbor hi pfuna Mhlaveleni hi pfuna va hosi Matindaku hi pfuna va hosi Somo hi ndlela yaleyo Bothwet ya xa ku hetelela Bothwet i ku Miyexe police station ta tsundzuka ku hina hi le kusana Kruger National Park hi na tikhempe timbirhi leti ti tirhaka hi conservation hi ma-range so marente lama a va khoma munhu va n'wi yisa seselamani sweswi va ta tirhisa Miyexe police station so even though I was in Skokoza spokesperson I congratulate na ku no hi khensini hosi Miyexe mina hi khensela leyi ka mfumo Miyexe police station ya ku hi tirhiseni so it's a job well done ka government mara a va hi tiseli SASSA na Home Affairs xikhulu xa mina no ni mi tweli Bothwet kambe mi nga si famba ve ri ku na ndhawu yin'wani
ami yi vitana yini i tourism center ni twa un'wana ku na tata nta yi vona ni twa van'wana va ku se yile ku hlakaleni se ku ngheniwa kereke ka yona hi mukhwa lo se yi nga hlakala hi wona ku endleka yini ya intiyisi ihlakalini va kereke vo hi protectela yona hi mhaka ku hana ma-security hi zamini ku vulavula na vona vafumu va hi ignora hi vulavule na vona ku hi tiseleni ma-security va ri xilo xa xi dure more than 24 million i xiyimo conference center botpet xi la xikarhi ka muyesi na mutititi ma tisa botpet and xilo xa ma ku ri mhaka ku sweswi hi lava ku na project ya Shangon Gate ya ku ya Krug xi kota ku xi generata something ku developa community botpet se xilo xa xi vandaliziwini xa ha ri hava na ti-aircon xa ha na nchumu mafasitere va tekini botpet se yo za hi nyika ko vandalize va mani n'wina community n'wina xi nga tiseriwa n'wina ya ntizi botpet mo ni nge tanihi mhaka ku vanhu lava nga ku hi onheleni hi hina kwala ka community i vanhu lava hi va tivaka kwala ka community mara ha chava ku humela rivaleni xin'wana futhi ri vaakatiko a hi sunguriseni ma va tiva a no kombisa ku a ni nge swi tsutsumi sweswo ku i vanhu va kwala ka community kumbe neighboring community hina hi nga around i vanhu va ka kwala ka around ka mantwisa botpet na mi twisisa kahle lava hi nga va nyika va kereke vo kombela ku hi nghena nyana kereke se for the va hakela hayi ku hava hakeli a hi hakerisi se swa mfumo a hi hakerisi botpet hava swisesa a hi hakerisi botpet loko se xi ta sungula ku operata as a tourism center ku ta n'wina va ka Munghana Lonene mi ta khoma mithini it's where you can pay but it is general for development ya community botpet nemetwile ni cancel swinene boto wa mina hlayisekana ni na ngumhlayiseka botpet enkomo I can't swinene makumembiri ntsevu timinete ntsena ku bila ya kumembiri na ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM loyi wani i ri yena Anderson Mabunda aku i tirhise mathevula dp@sabc.co.za aku se ku sele leswaku wena Khalanga Pet Mathevula na Eric Ncindani va mi capture la ka vandla leri fumaka va ta mi thola eka swivandla swa mfumo leswaku va ta kuma ku rhula miehleketweni phela se mi va disa hi tiphayiphi loko va ehleketa nongonoko wa Afrika wa vulavula a diphayi va tshamela ku hahama hi swivutiso swa wena leswo tika i ti vitana Anderson Mabunda i tirhisa mathevula dp@sabc.co.za a hi tweni n'wana mingiseri i nga siyaka nhloko mhaka ta mahungu hi twa ku ye i khomeleni hlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Khalanga papa mani khome mhaka ya ti-e-toll leyi ni nga la judgment ka kala kahle la ka xikweleti xo xa ti-e-toll mhaka yime so ya mina loko ni suka ni ya lava e-tag ni kume ku ri ni na balance ya 6,000 rand last year ivi se ni wa nga vona ku 6,000 rand lewa yi te njhani ku a yi khale laniwana a yi ri ka 2,200 yi fika njhani aka 6,000 ku ri a ku se hela na 6 months se ivi se ni ya realize ku ri va yi fala wani va ti-e-toll va hoxe ti-escalation ta ti-percentage tin'wana ta xinhu ta le henhla ngopfu ku ri loko se mfumo va pfumela ku teka xikweleti va ta va hoxe more than 1,200%. That's the reason why loko mo suka mi ri na balance ya 10,000 mi fika mi ku mi lava e-tag va xi krasa xikweleti lexiya se va ku no i ta sungula hansi because of liya va investe hi yona aka mfumo ma yi vona nyana ene ku ri ku a swi nga tsandzi ku ri vaaki va Gauteng va nga hakela ti-e-toll problem yi ve laha ka ku ri the initiatives of the toll a yi vangi specific kumbexani clear ku komba ku ri no yi te hi private finance initiative kumbexani yi te hi public private partnership na ene hambiloko ri ku yi te hi xin'we aka leswimbirhi a swi ve kahle ku ri vona va endle va ta ka vaakatiko va fika ku hina leswi hi ku N1 ya kusuka la a Doornpoort ku ya Johannesburg i 2 lines hi ta ngetela tilayini ta hina timbirhi hi hoxa tona ti-e-tag hi tshika tilayini letiya timbirhi tin'wanyana n'wina van'wana moka mi nga lavi ku ta hakela ti-e-toll mi ta manyana aka le timbirhi and a ni tshembi ku ri i kona munhu loyi i nga swi kota i nga tiyisela ku pfuka hi 4 every day eka i ya nghena entirhweni hi 8 i wesa petrol ya 16 liters hi ku i lava ku save 13 rand there's no way a hi ta hakela so sweswiwani loko mo cheka varhangeri va hina
va na problem ya ku zonda vanhu vo tlhariha loko va etlharihenyana aka mfumo vo xava vona va ta ku ba nhloko leyi vani bullet ya lahliwa va sala va kha va onha swilo sweswiwani loko mo yingisela aka judgment liya yi nga va kona tolo apulukwani high court a yi ni tsakisangi a yi ke yi ni tsakisini kumbanyana a yi ni tsakisangi hi tlhelo leriwani va ri 5 men convicted of murder of ex-mayor ya Collins Chabane. Okay, ebantlhanu va kumiwe nandzu. Xivutiso i ku case loko se va ya sentesiwa yi ta va yi pfariwini na swi tinjhani ku ri no va tsakisiwa hi ku lava vona vanhu nandzu wa vanhu lava nga dlaya mara munhu loyi a nga sweka rifu a nga khumbiwi sweswiwani loko va ku ri mina swiwani no phethakalanga na hangulani ni ya lava nyoka ya black mamba wale nove ni yi kuma ni ku wena fambi ya yi vekela exitini loko yi ku 12 i ta ku loko a tshamini yi bana ngelu okay ni ya khoma munhu la nga veka nyoka mi tlhela mi celebrate ku hi wakani mara mina la nga sweka rifu mi tlhela ni ya meka sure ku ri ni tlhela ni donate nkosi a mi ni khumbi and mi va hi va hi ri aka xiyimo xa ku sweswiwani loko nghena meyara wun'wanyana kumbexana loko se minkarhi yi kha yi ya a ya opozana na gangsterism leyi lavaka ku teka 30% ya municipal budget on annual basis loko wo yi opoza wa lahliwa hi ya kwihi kambe ya hlupha phela lexi hluphaku a ni ngo timhaka ta ku khoma ku yisiwa khoto na yiniyini i swi swa maphorisa se na vumbhoni loko ko va ku ri hava swi sweswo va ta ndla yini no vumbhoni byo hambiwa tanihileswi va nga ze va kota ku famba va kha va lava na vanhu lava nga dlaya va va kuma va tsandzeka yini ku va torchara ku hi twele ku ri le ka case ya sezomeyiwa vafana lava va lo biwa vusiku hinkwabyo va bukiwa va ze va sayina maphepha yo pfumela nandzu va ku ya hi vona va nga ri na nandzu va tsandza yini ku torchara lana van'wana hi ku ri loko mo languta setup ya correctional service a jela hambi loko ni nga tshama ni nghena mara ti-ex convict tirhi ku na ti-gang 26 27 and 28 26 yo tirha hi mali lero va nga ku wena loko u heta ku dlaya loko se i nghena jele hi ta ku fanda hi mali yo controla maphiritsini waka se ka ha ri na swihundla swikulu swa ti-dark South Africa leyi hina hi nge hi vona South Africa yi ri a ku vonakaleni kasi i nga ku South Africa letiwani i timbirhi ku na yin'wana leyi fambaka a xinyamini na hina hi nge hi le ku vonakaleni ene hi le ku vavisekeni hi ti-interest na matirhelo yo biha ya varhangeri hi ku ingaku loko wo va i ri murhangeri i nga ri na hitimene a wu rhangeli swona ni mi twe papa ni khensile swinene ni kombela ku ya ka tinhlokomhaka ta mahungu hi khensile swinene ekeseni khalanga inkomo i sweswo mingiselo mugana none fm 12 timinete ntsena ku bila awara ya 12 a hi tweneni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta yimise ku ndhawu ya hi teka tinqingo ta ku ya mahlweni hi le ka 0860 00254 kambe sweswo a hi tweneni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku ni hlekani okay amsutani mingiselo mugana none khensile mani nkosi na jawu ke khensile swinene na ti hlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 13 ku lo sala 27 timinete leswaku hi ya twa mahungu walawo hi xitalo hi ndlela yaleyo 0860 00254 nomboro hi leyi hi tirhisaka u nga tirhisa na mathebula dp ya sabc.co.za kandziyisa rito ka 0657443911 hi ta twa loko se hi vuya ka mahungu ya misava ya awara ya n'we ku n'we mi nga kandziyisa rito miri yini kambe timhaka hi le ku twa n'wena mutlaku timhaka tingani a hi tweni un'wana hi loyi nhleka fambile la 0860 00254 a hi ku tumingiselo wa mena timhaka ti tele tanihi sweswi ni nga vula ku sukusela swi tikomba ku ri na papa mina hi pfukile n'wina minjhani hayi pfukile man i brabisto kusuka ka xikamani botet lexi nga kona la botet no la ku ta tlovanyana yin'wanyana leyi ni vavaka la mbilwini ya mina ina a hi tweneni mbilu ya n'wina namuntlha ku yi ri yini botet lexi ni vavaka hi lexi namuntlha sweswiwani hina hi ri Machangana Matsonga loko hi kha hi tshama tindhawini tetiya ta ka Malamulele na vo Giyani vo Ritavi Mhala swifundza sweswi hinkwaswo swa ka hina loko ko ta munhu namuntlha botet a fika ku ni landzeleni ka mi nyika xikombiso hi leswi nge le ku humeleleni ka nkarhi wa sweswi ka timhaka ta ti-political party ko ta munhu wa le handle laki munhu wo huma kumbe vo maKwaZulu-Natal kumbe wo huma vo ma-Free State vanhu lava ka hina lavawani va tsutsumela mara loko ta munhu loyi hi n'wi tivaka hi ku ka hina hi kombela leswaku
mi hi landzelela leswaku tiko ra hina ri va na nyana na muyimerinyana wun'wanyani loyi a nga ta yimela hina Matsonga Machangani vanhu va ka hina a va tshinyiwi leswi ni kwatisaku kambe hikokwalaho ka yini ka tiko leri hi nge hi le ka tiko ra nkwangulatilo lava ku mina ni fanele ni va muyimeri wa Vatsonga Machangani ni nga vi muyimeri wa vanhu both sides maswo yi strong KwaZulu-Natal hala ka hina Machangani hi hava na nchumu nyana wo komba ku hi lu a hi fane na hina hi tiya hi lu hi mana munhu lu namuntlha ku swifili mo swimoko progressive party a swa ha ri kona mara a swi pfuleliwi hina ku hi kota ku hi hlangana hi liya swi hi pfuna yini ni vula ku swi hi pfuna yini sweswo va hlangani mara hina Machangani hi hlangana ni vula ku mara swi hi pfuna yini ni la ku tiva ku swi hi pfuna yini phela sweswo hi ku loko mo languta hi lavi xilo hi khomanini both sides wo tshika hi lavi xilo hi khomanini hi ri Machangani hi ta xi kuma xixexo namuntlha tiyunivhesiti ti le ku tandeni mhaka ka ku un'wana na un'wana loko ku nghena lexi u sola loyi loko u nghena loyi u sola loyi namuntlha sweswiwani hi hava na hosi hi hava na nchumu hi mhaka un'wana na un'wanyana u lava ku va yena a fumaka kambe mativa yima phela loko hi fanele hi vulavula ni ha yingiselana hi ku un'wana loko a vulavula un'wana a vona na va ku landzelela leyi mi nga nyika xikombiso xa ku khomana ku khomana hi swona na mina yima na n'wina ku a hi khomaneni tanihi rixaka kambe laha ni fikaka mina na n'wina hi hambana hi loko se n'wina mi ku hi fanele hi khomana ivi hi ku xin'wana na xin'wana hi xi languta hi tihlo ra ku hina Vatsonga kwalano hi lani va ku na xiphiqo koho hi ku ka tiko lera nkwangulatelo a hi fanele hi nga ha vulavuli hi ku Vatsonga Vavenda Vapedi yini a hi fanele hi languta ka ku tanihi maAfrika-Dzonga lava nga ka kumbexani ni nga nyika xikombiso va nga Limpopo kumbe va nga Mpumalanga kumbe va nga North West ma swi vona hi ndlisa sweswo hi khomana kambe nala wa hina tanihi rixaka ni pfumelelana na n'wina ku loko khalanga o yimisa voko sweswi a ku ni lava ku va a ni sweswiwani ve ri ku ngokisiwe bodo leyi a yi rhangelaka timhaka ta NSFAS loko no yimisa voko sweswi ni ku ni lava ku yimela ku va xirho xa bodo ya NSFAS loyi a nga ta sungula a swi sola i wa ririmi leri ni vulavulaka hi rona sweswo na swi tiva hi swona bodo dasani ku nkwangulatilo lowani ku na lava wu va tirhelaka ku na lava wu nga va tirheliki hikwalaho mi ta ku nkwangulatilo n'wi mi landzelela swa nkwangulatilo ivi lava va rixaka ro karhi va sungula swa vona ivi va landzelelaka mara mi ri ka nkwangulatilo hi swona leswi swi ni karhataka swi nga ni swi ni kwatisaka ngopfu hi landzelela nkwangulatilo hi all both sides mara nkwangulatilo wu hi tirhela hina loko vona lava ka va nga wu landzeleli nkwangulatilo swi vula ku hina hi fanele hi salela ndzhaku vona va ya mahlweni mara hi ri ka nkwangulatilo hayi hi swona both sides ni mi twile bota ni khetsi movelo swi kombe mu tsala nkarhi lowu khumen 1239 mu tsala hansi ku nkarhi wu na so hi fanele la veri hi landzelela nkwangulatilo ku ve hina nkwangulatilo wu le ku hi pfuneni ku vona van'wana u nge le ku va pfuneni a hi tweneni ku nga ku ri na un'wana ke a na ha ri ka timhaka ta ku board liya ya NSFAS ve ri yi hangalasiwile va ndhawu leya dyondzo ta le henhla va tivisile xitiviso xo xolexo ku i nga ra yi le ku va pfuneni machudeni lawa se ivi un'wana ku hayi Afrika wa vulavula na hi chava phela tolo ku lona nghena ku NSFAS ivi ku a swi lokotana nje kumbe a swi lokotana i Afrika mena ku swi lokotana kambe redi loko ri ku Afrika wa vulavula na hi hoxile xandla hina mhaka yi kula ku nga ri ku hangalasa bodo mhaka yi kula ku ri ku vadyondzi va pfuneka lava va lavaka mali ya NSFAS hi ndlela yaleyo a hi amukeleni un'wana mingiseri hi twa ku i ri yini 21 minute yi nga se ba awara ya 12 nakona ku ya Afrika wa vulavula enhleka Mpfukile Khalanga. Papa mina hi pfukile n'wina minjhani? Hayi. Sorry xita dyan xo xitsongo nyana a ni tonda ka yena ka va. Kuna magani. Tena na kahle. Mativa xiphiqo xa mina ku ta va riqingho ra n'wehe a ni swi tivi ku laha mi nga koho network ya n'wehe yi njhani ya se swa antswa a ni ku kuna mhaka liya ya khale ni mamankele ya xikomberi liya. Yes. Yeah, Premier. Whenever what I remember, 2016, our Premier went down in this 2017,
hi 2017 minyaka lexi va nga xi vula leti ri particular ya ri ta allocatiwa hi 2024 so 2024 I said I feel ka budget ya 2024 yi ta sungula hi July leswi va nga swimbeni vaakatiko i ku ona na mitshola price ta mfumo hambi swi tivi mfumo na price mara le ku onheni leswaku hi strike laha swi nga se fika va vulavula hi 2017 va ku 2024 se yi fikile 2024 mara le ku strike before yi fika 2024 ai sunguriseni papa loko premier va tshembisa xitshembiso xexo a va ri ka imbizo a kwini a sport center xi le ka khani xi le gandana ka khani xi ri gandana ka khani a ku ri 24 ta August 2017 not 16 a ku ri 2016 a ku va na imbizo hi 2016 2018 yi ve ka mngongoma futhi imbizo ni vula ku mara lexi xi mi vilerisaka n'we namuntlha i yini i ku hemba va strike before nga yimisa nenge before ku fika allocation yi ta va hi July and ani ni allocation ya roma ri ra from Kani to Titanic moment na Titanic ita so ku ifane ka look se ku 2025 ina the right mara so yimisa nenge ni se ka nkarhi wa budget a swi hluphi sweswo a swi swi hlupha masitoku matantandla yini mina ni nge mkaneti namuntlha ni nta ya ka Happy Masiya nta ya hofisini ya Happy Masiya hi Ravumbirhi a ni tlangela nkandziyiso wa premier hi ku a hi haxa kwele se nta lava nkandziyiso wa koho hi loko a va ku yini siku leriya nta vuya ka n'wena ai 2016 hayi mi nga vileli swa masiku mi nga ha vileli Happy Masiya hi ya nga ta ni byela ku hi ta tlanga kwihi ivi hi yingisela a ni munghana lona na yi haxa koho se hi ta ya ka a ku ri na mina siku ra koho a ku dingiwanga no dyiwa siku ra koho a ku nga na swo dya futhi a ni ri kona na mina no inkombo ti khenseli I think ni vulavurina lava strikers a va khomiwi ni me tweli botwa me ni khenseli swinene tlhelo rero mi nga ta na rona veri n'wina mi strike mi strike hi leri nge yini hi ku a ni swi tivi ku ndleka yini kambe veri n'wina mi strike hi leri nge yini hi ku mhaka leyi nga koho i ku nkarhi lowu nga vekiwa a wu se fika a na ha swi tsundzuki kambe ku hava munhu la nga vulavula ku 2017 a ku 2024 a swona sweswo mina kaneta a yima ka podium a ku no mastonge hi 2024 a langutane na vanhu kwala va kha va ku va lava pato kambe a hi n'wi pfumeleli ku mingisera nga va kha vula ntiyiso hi ta hi ya lavisisa ivi hi ta kota ku ya emahlweni tolweni wa masiku ni vone maphorisa va kha va yisa tilori tin'wana hambi ta xitalo la a Gateway International ku tlhe ku va na maphorisa yo tsala yo huma Hazyview yi tsala ku Hazyview police stations a ni swi tivi ku swi fike njhani ku Hazyview yi ze yi fika Polokwane tilori letiya ti onhe yini n'we mi swi tiva ku hi byeleni ni vone ti kha ti jikiseriwa hala a airport hala a Gateway International Airport siku rin'wana etolweni wa masiku na madyambu ku endleka yini n'we mi swi tiva ku hi byeleni 0860 002543 a hi tweneni ku nga va ku ri na un'wana mingiseri ke botpet amariti before Hazyview a Mpumalanga va veka switina a xikontirini loko i yima hi movha va ku khoma nkosi hi kombela mi kuma hosi Mukwena swa ku va endla yini hi swona ya tiko leri ra n'wina leri icon a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka ngopfu vuhaxi bya xiyimo xe le henhla a na ha mi twani vanhu va ni ku ni lava ku khensa hi ndlela leyi mi nga conducta hi yoho mi kombela ku tima ra radio mani so hayi a ni nga swi ni ri na vulavula na producer ni nga swi voni le moyeni no nkomo papa a khensa swinene yana ni mahlweni mi pfukeli bothet hi pfukeli boti wa mina hi ngovo a hi pfukeli khalanga a khensa a ni lava ku teka nkarhi lowu mani na swi tiva nkarhi wa durha vayingiseri va lava ku nghena na timhaka ta nkoka mi khensa hi ndlela leyi mi nga conducta hi yona i meeting lowu wu ri kona SABC hall hi wavunharhu hayi radio yi haxa masiku hinkwawo 24/7 mara siku leriyani ni pfumelele ni vula from 12 to 2
radio yi haxile ni vone ku tikarhata kukulu ka ku hlanganela ka n'wina na Mhlave na lava ngo la vutivi hi ndlela leyi mi nga endla vanhu va tipolitiki na valandzeleri va vona va behave hi ndlela leyi a mi lava ku nongonoko lowu wa va hi kona hi ku ya hi mina a mi nga ri ku haxeni hi ku a mi ri na ti-microphone ntsena ku gingirika ka n'wina swi ve nongonoko lowu wu va successful so ma hanya Bothphethe a hi mi khensini ma xandla henhla ka xin'wana na khensa swinene buti wa mina hi swona Bothphethe inkomo hiva va nghenini va ni khensa n'wana no chuwisa hi loko va ku ma hanya hi mi khensa se ni lava ku ta njhani 0860002543 mingiselo meya ku tu angula ku yini 0860002543 nongona ke Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela aya amukele nungwana mingiserelo hinhlekani Bothphethe Mfukile boto mina ipfukile n'wina minjani Mfukile Chauke Thalavurwa nga ku vulavula hi mhaka ya mati ku tshame ku va na muyingiseri wun'wanyana wa le ka Khashani a rila swinene a ku mati ma tele ri tavi mara hale ka Khashani mati a ma fiki madamu swi kutaniya lexi xitsongo ni xi tivaka loko vatiko vaakatiko va ka Khashani vo tikuma va tihlanganise na mehe ni nga va pfuna switsongo ku na switsongo ni swi tivaka ko va xihundla eka mina hi mhaka ku loko no swi vulavula sweswi loko munhu loyi ku nga yehe a swi endlaka loko a swi twa moyeni i ta tsutsuma a ya endla swin'wanyana swa ku tlula leswi mina ni tivaka swona so munhu loyi a nga ka masipala ni okay so vula ku inkuna ne i Chauke mbalavula ni Chauke Chawumba swi vula ku n'we ma n'wi tiva munhu loyi a nga le ku endleni swiphiqo leswi endlaka ku vanhu va nga kumi mati hikokwalaho ka ni mi nga n'wi pfuleli nandzu a ni tshami kona le full time mara ni munhu loyi ni nga tswariwa koho kwala so vanhu vo tala ni veka masipala ni va na Mopani team na swi tiva swihundla leswi swi endlekaka in terms of mati a Phalaborwa kumbe Mopani area hinkwayo na mina swi lava swihundla sweswo mi nge swi koti ku hi byela ku ndleka yini hambi ka mi nga vulile ya ka Khashani ku ndleka yini kahle mati Bothphethe mati ma tele la Nkoveni ko va issue ya ku va vanhu va susa mati lava ku nga vo vatirhi va timasipala va susa mati a Nkoveni va ma yisela vanhu va nga kona xin'wanyana challenge leyi nga na yona a ni la ta hehla munhu mara leadership ya tihosi ta hina a vele ku vulavurisaneni kahle na timasipala ku endla ku loko va developa tindhawu va kurisa tindhawu and then va swi tiva ku mati ma ta va kona hinkwaswo swi ta va kona so voho loko va decide ku endla ti-extension ta switandi because va langute timhaka ta ku vanhu ve le ku taleni vana va kula swi kutaniya vo koka switandi va nyika vanhu mara mi kuma ku at the end la phayiphi ya mati yindlu la ka hi koho leyi a yi fanele yi nyika vanhu mati loko ku ri ku hi lava nga endla koho ti-extension swi vula ku phayiphi yaleyo yi fanekele yi boxeteriwa hi vanhu lava nga ta tshama kwalani and then mati ma nga ha swi koti ku fika la vanhu lava va khale va tshamaka koho loko ku ri ku hi le kulenyana ku ndlula la phayiphi leyi taka hi koho so hi swin'wana swa leswi ni nga na swona leswi ni swi tivaka so a ni nga ta ku loko ku ri ku vaakatiko va ka Khashani va ni yingiserini va ni tiva va nga tihlanganisa na mehe ka nomboro leyi ya leyi ni fowunaka hi yo sweswiwani ni kota ku va pfuna ku nga endliwa yini ku endlela ku va kota ku kuma mati Chauke ya mimi na yona nomboro ya n'wina a ni na yona Bothphethe no va na Munghana Lonene yi lava laveni mina na swi lava leswi mi lava ku byela va ka Khashani ku swi tiva se yi lava laveni mina la ni nga koho a ni koti ku yi vona nomboro ya n'wehe hi ndlela yaleyo se yi lava laveni ya mavhengeleni sweswiwani kambe yi lava laveni hi ta vuya hi yisa mahlweni a ku na nkingha inkomo a hi sunguleni hundza hi laha ta vuya yisa mahlweni ka leswi hi laha hi nga kona mingiselo Munghana Lonene FM ku tisela nongonoko wa Africa wa vulavula ntirhi ku haxela wona kusuka studio 1 amasingita mall aka masipala wa Greater Giyani hi laha hi nga koho nhlekani lowu na ku we wa swi lava ku ta na hungu ro karhi leri u nga va ku u ri na rona swi na mhaka wo yingisela u ri Gauteng ya Mpumalanga a North West Limpopo kumbe wena hi kumaka hi audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za hambi u yi kuma hi SABC Plus kwalaho yi yingisela ku ri koho swi tivi ku i yingisele xitichi lexi loko i vulavule ka xona swo boha un'wana ta ku byela ku ni ku twini hi ku xa yingiseriwa hayi i vulavula va tlhe va nga ku twi na ku a wu vulavurile ka xiyanimoya i wisa airtime u vulavula ka xiyanimoya lexi swi tiveka ku xa yingiseriwa a hi twi un'wana miyingiserelo nhleka a 'Ay, 'Bothphethe. buta mina mi pfukile Hi pfukile ngopfu wena Basho. 'Ay, 'Bothphethe. 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 'Ay, 'Bo
Hayi baboni bhuti wami nakhensa sinele kumibhele riqingho ngunameri Bothathe nola tatisanyana bona lengana rin'wana nga ku ri nga pfuna ku community ka site ra ku hi va hi hlayisekini aka site ra vugevenga na ku yiveriwa tintambu ta gezi ni vona swi tinyika matimba swinene swi tinyika matimba tlhelo rihi hala ka ntlanika hala vanhu vo teta a ya famba ntambu loko mo tshamanyana ro mtlela mi nga ri na mbyana mi hleketa ku va load shedding kasi ntambu yi fambeni so swi nga leswi Botpet mina hi ku ya hi mina na mavonelo ma mina Botpet I think police station ya Giyani ku na ti-sector leti nga kona and then loko ku na ti-sector ku na ti-sector manager and then ti-community na tihosi a va tshami hansi va vulavula va endla ti-CPF structures ku at least va kota ku because swigevenga leswi va ku ntambu hi tshama na swona kwala majarateni meaning ku ri loko ku fomiwe CPF aka communities ti nga ta tirhisana na maphorisa swi ta olova ku hatla ku kuma swigevenga leswi yivelaka vanhu tintambu na ku khoma vanhu nkunzi Botpet hi ku a ni ngo CPF yi ta va yi kha yi patrola na nhlekani yi ta va yi kha yi patrola na madyambu loko ku nga ri na ku vonakala ka blue light ya maphorisa ma swi twisisa and again ta pfuna ku nyika maphorisa information because of CPF yi ta va yi kha yi tirha hand in hand with the police and again ene xikombiso lexi hanyaka hi le ka xikhumba mi ni tiva ka xikhumba a ka xikhumba ku hava nkarhi wo huwa laha Botpet CPF yi na nkoka ngopfu nga ku tihosi hinkwato va nga nitwa va ringeta ku vulavula na vanhu va vona aka tikhoro ku va kulukumba hi ku hi hlaseriwa hi vugevenga a hi fomeni CPF hi kota ku tirhisana na maphorisa loko mi kha mi tirhisana na maphorisa Botpet mi tlhela mi kota ku va na ku twisisa ku antswa hi matirhelo ya xiphorisa ku loko swilo swi endlekisa leswi mi endlisa leswi ma swi twisisa na loko ku ri na nkarhi wa ku va na recruitment xiphorisa swa xi olovela ngopfu hi ku va ku ri na vanhu lava xi karhi xi va ku xi tirha na vona va ka vanhu va pfuneta aka xiphorisa ku herisa vugevenga loko ya va na timhaka ta recruitment loko vanhu va ri na ti-matric na driver's license swi olova ngopfu ku i kota ku kuma ntirho hi ndlela yaleyo hi ku i va i kha i tiveka and i va i ri part of ya ku pfuneta xiphorisa ku xi kota ku tisa vuhlayiseki a tikweni ma twisisa Botpet na mito bot na mito ni khensile bot wa mina hlayiseka na khensa 0860002543 timinete ntsevu ntsena yi nga se ba awara ya n'we awara ya n'we mahungu misava na mani nkosi na jawuke loko na ha vulavula na kutani ku hindza xitimela ayi agiyani na xi hindza xitimela xi rhwele vana va xikolo hi lexiya kambe hambiswiritano hi amukeleni un'wana miyingiserelo nhlekani 0860002543 i nomboro leyi yi tirhisaka un'wana miyingiserelo nhlekani inkomo na vaxumisi va ri wa mina wo rhandzeka a hi tsivana loko mi kume 1,5 na n'wina mi kona kwalaho moni sungula loko hi kume 1,5 ya eka speech leswi nga kona mativanisula xidzoka na tlhansari hi kuma position 8 ni la ku hlamula xivutiso xa n'wina eka 30 something years ni nge mavuli ma helerile a ni tivi ka vurhangeri kusukela kwalelo ku sukiwa ka vanhu ku nghena kulukumba phephenyana ku ta haleni moya wa vona a wu tlheli ku rola hi tshama hi kuma nambara leyo fana na leyi leswi vulaka ku hi vutivi lebyi ni nga na byona a hi si tshama la nga na vumbhoni bya ku hi tshama hi kuva 1,5 i ta vuya mi hlamusela se holohoyo vurhangeri bya munghana lonene ehansi ka manana Chabalala ku nghena mhakeni hi leswi mi nga swi vuli nga ri swi na nkoka sweswi ma ha ku hetisela ku hi swona hi ri hoyo ka vurhangeri bya manana Rose Chabalala sweswo swi fanele swi tiyisisiwa swi twala hambi ni xava makhavichi wo hi ta twa mani a hi xavi makhavichi mina na n'wina hileswaku loko xikwembu xi vekela munhu a xitulini xi na xikongomelo xi ri xoxa ku xi n'wi vekela yini a hi pfumeleni ku mintirho ya vulavula yi vulavurisa ku yini hi swi voni mahlo ha swi vona ka ti-Facebook swi hangalakile ku mi le ka nambara munhu ene ku tlha ku ta yini na loko ni ta ku vulavula hi mintirho ya vulavula a ni vuli ku minongonoko loko ngeteleriwe timinete kumbe nkarhi eka nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ri woxe leyin'wana a yi na nkoka yi na nkoka swinene va voni swi ringanerile murhangeri va langute yini na loko na ha ya mahlweni leswi ni va themendelaku na management ya vona lava va tirhaka swin'we va vone ku hi manyane ngopfu la
aka nongonoko lowu loko la ku vula ntiyiso kusuka hi mivhulu hi tele hi nga ku dayileni hi ze va seka swintiwani hi nongonoko lowu yingiseriwaka hi van'wana lava nga na nambara leya ya 1.5 se n'wina vahaxi kwala ka Afrika wa vulavula ni twe mu vula xivulavuri xin'wana xi ku lava tipolitiki a va tlheli byi khoma hi nongonoko lowu ni swi kume hi nexe i ntiyiso loko wo vulavula hi nongonoko wa Afrika wa vulavula ri loko ya la i ta huma i batlile xi vula leswaku i ta huma nga ha tivi na ku i ta huma hi nkele wihi se no okay anda ku vula xo hetelela nandzi lowu ya a wu famba wa nkulukumba lowa meyara lowu mina na n'wina hi mutiva ku nga hetelela ku va vona loko vekiwa hosinkanyana letiyani andla ku muavanyisi loyi a nga fambisa nandzu loya na yena ni n'wi hluvulela xidlawa ku fana na loko ni hluvulela vufambisi bya manana Chabalala va ka manana va na ntirho wa kahle ndo swi ni byela leswaku hi ku vaavanyisi va xisati loko minkarhi ni le tlangi ku tiyisisa kusuka endzhaku a va xaveki hi ku swigove leswi a nga ni ta va kumba lavaya lowu a ku ri Peluka ku tlha ku Kheni Manyazini kumbe Pat Khala nga na Nchingani nge swi tsonganile ku ntiwa ti-meeting ta va 12 na vusiku ku nyikani wa swin'wana swo ka swi nga twisiseki nandzu wu leha ingaku wa senzomiyiwe se a ni ta ku va ka Maluleke hefemulani i khale mi hlupheka na hina na vini va yena a nga ri wa n'wina ntsena Maluleke na wu tirhi hambileswi va nga ta ka va nga ha n'wi voni kambe leswi na wu nga tirhisa swi amukela xo hetelela lava va taku na ku pumba va ku na mastermind foriseni lexi ni xi tivaka a hi tirhiseni lexi ku tlula ku vulavula ku na un'wana ka Tumbeti wa Peluka Tumbeti a ri na pheta a rhuma vamana va nweka timali swi ku yini a hi yiseni vumbhoni hi tsala ti-affidavit na ti-informara ta ha pfumeleriwa loko boni la swi faneleke wa khumbeka Pat Khalanga lo wele prasini ka Manghena na Peluka ka ku dlayiwa ka nkulukumba lo hi ya nga rhuma vanhu nandzu a wu si hela nandzu a wu boli hi mhaka ya yini na nandzu lowu wela ka schedule 5 xiyenge xa 5 and I amendiwa Procedural Act 51 ya 1977 meda ku dlaya swi wela kwalaya hi nga landzeli leswi a va swi vulavula muyingiseri n'wana tolo a ku mitigation va kombela ku antswiseriwa xigwevo i breadwinner i na vana wa vabya Malebe loko i tiva ku wa vabya i nkulukumba i breadwinner hi we hlayisa ku vanhu i nga dlayi vanhu section 11 yi ri un'wana na un'wana u na right to life then heta ku gimeta riqingho ni ku confession leyi a mi ta ku va nghenisa vito ra Kelly Khumalo Sibaro ni vula ri lo hosi sweswi hi ku ya hi nawu confession ka grounds of justification a endleriwa un'wana loko mina ni ya pfumela milandzu ni pfumela all elements of crime a ni pfumeleli na phete ta pfumela swakwe loko vito ra Kelly ri nghena ri ta nghena na ra ye loyi a kumeka va ku i mastermind ya Moses Maluleke se Kelly Khumalo loko vito ri tshama ri karhi nghena Peluka wa hemba kurun'wana ve nge ri vuli ntsena inkomo 100 100 ikhenseli swinene swi va ra mina khensa swinene tsundzukani vonelo ra n'we you know ho mi nyika nkarhi wa ku va mi tisa mavonelo a khensa swinene hi le ka 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela hoiko loko mi twa nkarhi loswi ne le Phalaborwa switani i awara ya n'we henhla ka nhloko a hi amukeleni n'wungu wa le Phalaborwa i mani Nkosinathi Chauke va hi nyika mahungu ya misava ya awara ya n'we ya Nkosinathi Popet mina ni makatiko ma juice loko va vulavula hi service delivery ni tiva Popet ni nga ni kene ku vona mati ma huma xiphepheni xa ka hina hi 2013 lo ni nga hembi since 2013 a ku tshama kuma mati xiphepheni xa ka hina Popet me vona pipe leyo teka mati isuka a Stake Refinery ya 39 pipe leyi boring Popet vaakatiko kusuka kona kwale ka Ndengeza ku ya fika Elim va yi boxini pipe leya Popet ene vo lo tshame swona va endle nchumu hi swona ene na mfumo va swi tiva ta pipe leya yi boxiteriwile Popet se a tivi ta endla njhani Popet mati hi mati Popet since 2013 njhani Popet
njhani na vayingiseri va Afrika va vulavula bot petro no kuma nhlamulo ya vona kumbe xana nga tsaka munhu loko ikula a hi tiva damu ra Midlili Thava leri nga 10 a ri tala bot petro loko no kuma nhlamulo ya ku why damu ra Midlili Thava ri nga tala hambi kona mpfula ni nga tsaka ngopfu bot petro ni kombela mi lavisisela bot petro ku i ncini lexi endlaka ta ku damu ra Midlili Thava ri nga tali tanko Ahee Bullpet na hina hi kombela ku pfuniwa hala Waterval kutani stadium xi nga ri ku heleni a xi heli stadium vana vo ze va dzaha mafole va ze va tinwela mabyala ku la ku endlekeleni ka nchumu la stadium xe le Waterval a hi swi tivi ku xota yini va zamile ku byala mabyasi swilo swi herini mara hinkwaswo wo nga tivi ku xota yini la stadium yo la kumbe mukhanselara wa le Waterval mara Bullpet hi pfuneni ve le Waterval Ehlekani Bullpet na muhumelerisi exina la Blankwater hi hlupha hi mhaka ya mati a ku na mati mugangeni wa Block B a hi na mati khale a hi ni swi tivi ku se swi na malembe mangani hi ri hava mati vatini va ta endla ti-borehole ti kona mati ya kumekini mara ti-borehole letiya va ti teke ti ya supply ya muganga yin'wana a hi swi tivi ku hi ta pfuneka kwini hi hanya hi mati ya ku xava loko u nga ri na mali a wu dyi se a hi kombela loko ku ri ku na lava nga responsible aka timhaka ta ku hi kuma mati la Block B a Blankwater ka Msingi mi hi chekela vona ku xaniseka danke inkomu ehlekani Bullpet na Ahee Bullpet na muhumelerisi vito ni Themba Floyd wa ka Chauke kusuka la ka Makhasa Bullpet mina ni vona na xivilelo hi vanhu lava va ngo bona va nge va vota kumbe va ta endla ku ematikweni ma ka vona ku nga yi ku ya vota no a ni kona twisisi ku va nga twisisi ku ri this franchise nga na yona hi kumi kwalakwala ka ngati ku na vanhu lava nga fa fela yona kuze hi kuma loko munhu ana na n'wana yo tsaka lomu tshama kona ku hava service delivery but a twisa ku ri the only weapon leyi nga na yona leyi nga zukela madzolonga a ku vi weapon ya ku yalwa eka ballot paper a ti tele Bullpet leti nga layala ku munhu fana na mina ni nga swing voter a ni na party ni swi na votela hina mi swing voter right now ta ka ballot paper ni yalwa nyipi kwala ka ballot paper vanhu vo tala lava ngo a ku nge votiwi hi lava nga ti-partisan and va disgranted from their own political party Dirito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingisiro mugara lona FM tsundzukani mavonele ya n'we tanihi sweswi hi mi byelaka masiku na mikarhi mavonele ya n'we kambe ku nga ri ya xitichi lexi kumbe vatirhi va xoho hi ndlela yeleyo kambe ha khensa loko mi tisa mavonele n'wina na matitwelo hi ndlela yoyoleyo i nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi haxa twi kusuka a studio 1 a Giyani hi laha hi nga kona xiphemu xa vumbirhi lexa nongonoko i 8 minute ku bela awara ya 13 a hi ku timingisiro wa mehe ku timhaka i tingani hi ta bula na vamasipala wa Collins Chavani sweswinyana ku nga ri khale hi hafu ku bela awara ya kasi ke hi nga se bula na vona yi va ni ku byela na mingisero wa mehe kwalaho nga kona ku kuma swiviko swa ku a xitichini xa maphorisa xa ka Malamulele vhiki hinkwaro leri ku raha mati vatirhi va ya na mati se sweswi ku nga hina hi teki nkarhi hina hi lo na kuma swivilelo xexolexo hi ve hi ya ka station commander hi fika hi ku station commander ve ri ku na xiphiqo lexi laha a xitichini lexi n'wina mi ri yini mi endla yini hi swoho station commander wa ku ko va siku rin'we ku ri hamate leswo vhiki hinkwaro mo swi nyanyisa ku hava sweswo se loko ri ku n'we va swi tiva n'we hi byeleni hikwani hi le ka 0860002543 mi nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za un'wana i ri xitichi lexiya xa xiphorisa xa ka Malamulele a xi le ku tekeriweni nhlokweni a xi tekeriwi nhlokweni se xivutiso ku va ku loko a ku a xi tekeriwi nhlokweni hikokwalaho ka yini swi nga twani hi ve ri a xi fani na switichi swin'wana swa xiphorisa leswi swi nga koho a Vhembe a ni tivi ku swi na ntisi ku fika kwihi swoswoleswo kumbexani swi tlhelela ku le ka muyingiseri a kha vulavula ku hina ho landzelela nkwangulatilo kambe wo kha u nga hi vuyerisi nchumu keyi hi ta kombela tatana kambe ka xiphorisa ku tirhisiwa va tatana ne
hi ta kombela brigadier Hlulani Mashama va hi landzelerisa la swoho hi vona ku hi ku ya hi voho xitichi xa Kamalamulele xa xiphorisa xi fana na xitichi xe le Xiramba xi fana na xitichi xe le Vuwani xi fana na xitichi xe le kwihi hi ta lava ku tiva swoleswo mingiseri wa Munghana Lona FM mina ngona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela hi ku haxela hi Xitsonga xa nhlavukiso wo sungula se lava wena 0860 002543 n'wina mi nga kandziyisa rito hi khensile swinene ku va mi tirhise timadata man'we ivi mi kandziyisa n'wangulo wa n'wina ivi mi ya rhumela ivi muhumelerisi wa hina la nga koho le a studio 4A Gacheni unlofu a hetelela ku yana ni moyeni hi ndlela leyo mina mbili ya mina ya vava loko no ka ni nga kumba xisati Gacheni se a hi ringeteni sweswiwani ku fika kwele ka hafu ku hi vulavula na vayingiseri van'wana van'wana lava mi va kumaka kwalano kambe loko ho ka hi nga kumiwa xisati wun'we swi vula ku loko hi heta ku bula na meyara hi ta boheka kumbe hi ta sindziseka ku va hi vulavula na hi teka vaxisati ntsena kambe a hi sunguleni hi swi lulamisa hi ndlela yaleyo ku inongonoko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM makomba ndlela a hi tweneni ku hi nga kuma un'wana kwalano Gacheni mingiseri wo sungula nhleka poto mina hi pfukile n'wina minjhani papa no sure biya ku hava mkhulu ni la ku vulavula hi le ya Big Moss yeah but si kahle ku nkarhi wun'wani tanihi na hi ro akatiko hi fa hi vona van'watipolitiki lava hi yiselaka laha ende va pfa ku va teka nkarhi va ta nghena just to remind them even though our radio station and congratulations ka number leswi nga hi kuma xi nga ka xi yingiseriwa ngopfu hi vanhu lava nge le ka ti-rural areas sweswo a swi vuli ku our reasoning capacity and understanding when it comes to our politics is very rural na ku tiva ku antswa hambi hi nga vonga tipolitiki va nga tiva ka justify kumbe va hembela thinking that our understanding is very poor or low when it comes to politics. It's not the case. Moni ya kale ya Big Moss ku ta va siku rin'wana ne ta teketekana na vona kwala moyeni. Moni ya ka ya Big Moss I hope na la nga ta vulavulela municipal sweswi ku yinserini. I not tshemba ku va NPA na va xiphorisa va tirhisi wa vona hi ku helela vanhu lava nga va involved ka ku hindzisa or ka ku teka vutomi bya Big Moss misaveni hi vona lava nga kumeka va ri mahlweni ka judge va tlhela va kumiwa nandzu va tlhela va gweviwa ingaku moya wa Big Moss wu nga tlhela hi kurhula but let's go to ANC for that. I'm putting blame ka ANC more especially yona leyi nge le ka College Chabane. Awu contest the power yo lava ku controller the resources. Hi vulavula resources hi vulavula hi mali. And then loko u ri vandla ra tipolitiki u nga ri na xona leswi swi vitanaka department in your political party leyi vitanaka ku intelligence. If you listen vumbhoni lebyi ka in politics because ni tshama ka Malamulele ni share xivongo na vona Big Moss and I can tell now loko ni ri kusuhani ngopfu na vona a hi ta yi blame openly ANC because loko mi landzelela vumbhoni lebyi nga isiwa amahlweni ka judge you can tell that ANC in that area ayina yona intelligence xivutiso i ku mi lwela njhani mi campaignela njhani mi lava controller the resources to be in power without having this intelligence. Because look, a ku ri kona intelligence ka ANC ka ndhawu liya ya ka Malamulele, believe me, a swi ta swi nga humelelangi leswi nga humelela. A swi ta swi humeleli hi ndlela yin'wana because a va ta va swi tivile ku ku na un'wana or ku na van'wana who are coming after murhangeri wa hina and va ta kuma hi va yimelile. Hambi Big Moss a vo yo ala ku va ku ri na vanhu lava nga ta va sirhelela mara intelligence ay taba advice otherwise no Big Moss for now it's pfumeleli ku hina advice ayo kuba ku ri na vanhu lava nga ta ku sirhelela
So ANC play a big role of failing Big Moss na muthu wa vona. I would love to be in power, most especially in politics. Look at our intelligence. Because intelligence, I like to see kaku imana nga lava ku daya un'wana yi langutisa na vanhu lava nga tata va ta destabilize ANC in police chavani ku ANC yi nga run municipality wa yona kahle. And we are not stressed because if Nemingseri riqingule ra ritsemini riqingule ra ritsemini kama msirtana mingsero mngana lona FM makomba ndlela riqingule ra ritsemini mativa hi aba khabata kahle mingseri la anti ku endleke yini kumbe ku tseme mina hayi ingaranta tlanga xin'wana kwala ni gajeni ni twa ku kumixana ku tseme mina na andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula. Okay, ni khesiri swinene ni swi twile ku hayi a ku nga tsemanga mina mwingisero wa mina ni khomela ni swi ku endleke yini hi ndlela leyo 0860002543 a hi amukeleni un'wana mwingiseri lo nhlekani 0860002543 i kumeni hungu timinete ntsena ku bila wara ya 13 a hi ringeteni ya hi lowu un'wana nhlekani ehlekani na vaxumi papa mpfukeli pfukeli hi ngo vona pa hayi pfukeli a ni la ku nyika xikombiso sungula mele ku fambeni kumbe ku ndeka yini mi twala nga ri kamba hi ringeteni ya a hi ringeteni yana ni mahlweni a ni la ku nyika xikombiso ka vanhu lava va ngo a va nge vhoti hi ku a va kumi vukorhokeri so a ni lava ku tsundzuxa vanhu mhaka ya ku a hi yeni hi ya vhota ku va hi tshika hi ku a hi nge vhoti hi mhaka ya ku hi hava mati hi hava mapatu hi hava gezi a swi nge hi pfuni nchumu mhaka yikulu i ku va hi vhota hi susa loyi a nga tisiki vukorhokeri and then hi tisa loyi a nga na vukorhokeri hi ku loko ho tshama hi ku a hi vhoti swo fana ntsena hi fana na munhu loyi na mutswari loyi a tsutsumaka a siya n'wana na nyoka endzeni ka yindlu ma swi vona se mhaka i ku hi fanele hi vhota ku swivilelo swa hina swi ta kota ku va swi yingiseka matshan'wini ya ku hi lan'wa a hi fanelangi ku va hi tsutsuma hi ya kule hi siya swiphiqo swa hina hi fanele hi kota ku swi ahlula swiphiqo swa hina se vanhu hinkwavo ni va tsundzuxa ku a hi vhoteni mfumo lowu nga ta tisa ku cinca hina hi lava ku mfumo lowu nga ku fumeni sweswi a hi yeni mahlweni hi wu vhotela hina hi nga ha wu laviku hi wu susa hikuva hi kota ku vhota hi kona swilo swa hina swi nga ta famba kahle hi yona mhaka leyi ni lava ku yi tsundzuxa rixaka papa kwaleyo no khesiri buto wa mina khensa swinene hlayisekani hi swona enkoma hi hundzeni laha hi ta va ya yisa mahlweni na ndzhaka leswi sweswo mingiseri wa mugana lona FM nongonoko ya Afrika wa vulavula eka ku haxela tweet kusuka haleno agiyani a hi koti mingiseri wa mina tsundzuka hi haxela msumunuku na hi ra vuntlhanu ani mi nga chava ku endla mixeweta mani a swi onhi nchumu mani a byi swona nchumu mo endla mixeweta leswi hi nga dyeku xa munhu miri hi ta ze hi onha yini a hi onhi nchumu hi ku a hi dyi xa munhu hina mo endla mixeweta mi hunda ku fana na va lava nge ri ku hindeni kambe vo tala lava taku lava va kha va ku butpete mina na xiphiqo lexi butpete mina na xiphiqo lexi hayi ka a hi fanele hi ta hi ku ha no endla ni mixeweta butpete a hi amukeleni un'wana mingiseri ka 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka mugana lona na FM makomba ndlela un'wana ri hikokwalaho ka yini twa lo tsakile 1.5 million ni nga tsaki hi mhaka yini a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi nhleka ye ingara ni nga pressa nkona ya se ni presse kahle nhleka va suseni gajeni vele ku yi pfuleleni xiyani moya hi ri moyeni suka va suseni va lava hi kuma van'wani ka 0860002543 hi ndlela yaleyo nhleka loko mi nghena mi pfulela xiyani moya ma haya mahlweni mi vulavula mi hina swa hi borha ka a hi ngheneni twi hi ka hi switolo loko ze amukeriwa loko muhumelerisa za vulavula na wena vhete tima xiyani moya maswo hi nge tshami hi kha hi dyondza xa xikolo xin'we dyambu nkwara swi nge endli ka a hi amukeleni un'wana hi loyi mingiseri nhleka Inhlekani botbet xikan'we na vangiseri va Afrika wa vulavula a hi papa xikalaviti ya Midrand la enkoma xikalaviti mina ni na swinyana swimbirhinyana swi ta teka minete na minete ku ni heta
inkomo to sungula hi leyi ya ti-polls ta ti-survey ya ta ku phati yo karhi yi ta kuma ti-percent to karhi swo fana sweswiya ni na xivilelo nyana Botpred hi mhaka ku mina a va si tshama va ni vutisa ene ni xona n'wana swi nga endleka mi nga tshama mi vutisiwa ene xifaniso lexi va hi nyikaka xona me ni vona nga ri xi ta pfula a can of worms endzhaku ka ti-election endzhaku ka nhlawulo hi ku tiphati tin'wana ti ta ku ti-surveys a ti ku phati yo karhi yi ta kuma ti-percent to karhi swi te njhani yi kuma ti-percent leti sweswiwa leswi swi nga ta endla ku na mbuyelo wa koho wu nga acceptiwi ku yiwa ti-court na kwalomuya na kwalomuya i xivile lexi ni nga na xoho sweswi kambe ve le ku kaneteni mavandla ya le ku kaneteni mavandla ya tipolitiki ya le ku kaneteni ku hayi ha swona ni twa mavandla yo tala kha ku sweswo swi nge vi ntiyiso sweswo kutaniya a hi ntiyiso hi ku ni vulavula hi mina ni vulavulaka ni ri nexe a ni tshama ni vutisiwa ku i ta vhotela mani kumbe hi yime kwihi ene a muti wa mina na vanhu vanharhu lava va faneleke va vhota na wu nga tshama vutisiwa so survey ya vo leyiwani va yi kuma njhani i xivutiso lexi nga na xoho xexo ya mbirhi ku komisa Botpred ku na muyingiseri loyi a nga nghena namuntlha a vulavula hi timhaka ta ku Matsonga Machangani swi ku chakalachakala hi mhaka ya ku a hi koti ku sapotana hi ndlela yaliya ni ku i vulavula ntiyiso swinene munhu yaloye ku na phati leyi nga fomiwa sweswiwa ya MK yi nga fomiwa yi tumbuluka eKwaZulu-Natal ni landzelerisa ni ka languta na ti-clips to tala leti yehe president former president a adressaku vanhu va yehe hi xizulu hi ri na 11 official languages in South Africa sweswi ko swi tikomba kahle ku phati liyani hi le kwini lava n'wi landzelela va karhi va marimo laman'wanyana vo lo lahleka kahle swi tikomba a va lahlekangi xikalavito a va lahlekangi a ni ngo miri hina tindzimi ta ntlhanu leti ti nga ta ximfumo ta 11 leti nga ta ximfumo wa Afrika-Dzonga se swi vula ku na hamba va vulavula hi xinghezi a swi ta va swa ha fana na loko va vulavula hi xibunu a swi ta va swa ha fana se swi nge vi ntiyiso ku hi mhaka ku va vulavula hi xizulu se i vandla ra vanhu lava vulavulaka xizulu ko va ri rin'wana ra tindzimi leti va ti tirhisaka loku okay na mi to Botpred kwalano loku vanhu vambirhi va vulavula ku ririmi ro hambana a va swi koti ku hlangana va twanana loko va vulavula xinghezi va twanana i compromise hi xinghezi Botpred hikokwalaho ka yini hi fanele hi nga compromise hi xinghezi ko fana na mina loko ni ri kun'wana na kun'wana la ni va ku ni ri koho loko ni sungula ta sungula ni vulavula na n'wina hi Xitsonga ivi loko ni vulavula na n'wina hi Xitsonga loko mi nga hi nga twanani hi kota ku va hi lava ririmi leri kumbexana mina na n'wina hi nga ta twanana hi rona kambe mara swi nge vi ntiyiso ku loko ho fika hi teka xiboho xa ku hi vulavula hi Xitsonga hi ri hayi leswiwani i swa Vatsonga ntsena kumbe loko hi vulavula hi Xivenda hi ku leswiwani swa Vavenda ntsena kwala mina na n'wena no vulavula ku no vulavula loko vandla leriyani ri nga fomiwa ani ri va ri ra national loko ri ra national why address yin'wana na yin'wana leyi adressiwaka hi former president aka vandla ra yehe a vulavula hi xizulu ku na Matsonga ku na Mapedi ku na Matswana lava va yi sapotaka va nga xi tiveki xizulu ma yi sapota n'we ani yi sapoti ni nge pfuki ni yi sapotile mi nga kuma ku vo va twananini a ni n'wa mi yi sapota vona va twananini ku hayi hina ha tsaka ku president wa hina a vulavula hi xizulu na vuya kwalaha ka ku xizulu xa fana na Xitsonga xa fana na Xipedi xa fana na Xivenda xala kwihi ku siku rin'wana a adressa vandla ra yehe hi Xivenda or hi Xitsonga or hi Xipedi o ngo adressa hi xizulu ntsena hina a ni hi swona ni vulaka swona xikalavete ta jikajika ndhawu yin'we la phela hi swona ni vulaka so i adressa hi ririmi ra xizulu hi ku vona tanihi vandla a va na xiphiqo hi sweswo
Okay, no, hayi swona mito botpede. Tani leswi ni nga jikisana ngopfu. Yingisele mangwana mitwa, mara bantwini lava ku switoko angu yi. Hime nti omisa ku hloko ne. Xikala vito khesi hlayiseka. Eko. Famza so xikala vito. Ni vula ku anti ni tshame ni vula siku rin'wana kwala ni un'wana mingisera khavilerisa hi timhaka ta xikolo xin'wana. Ni ku ka yena i vilela hi swa xikolo xin'wana i na n'wana kwala ka xikolo xexo na a ku hayi naswo se vinyi va ro vandla leri va tsaka a va na xiphiqo hi sweswo sa hi pfumeleni na yiva mhaka kona hey ya ni vona muhumelerisi va ni komba swin'wana ni tivi ku a va ku yini kambe nta ya ka nta ya mahlweni hi twa ku hi angula hi ku yini ku ya hi ndlela yeleyo ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta nomboro ya hina ndlela leyo ve ri ku na un'wana muyingiseri la a hi tweni ku yena yini ni nga siya ka nhlokomhaka ta mahungu enhleka aye Khalanga xinkadyana i xitsongo mara miyingiselo wa ha kumaka sweswi a ni tivi ku wa yi twisisa research na Khalanga loko research yi endliwa a ku interview munhu un'wana na un'wana eSouth Africa ku va na sample yo karhi ya vanhu then ku endliwa conclusion hi sweswo so xikalavito emidrand i lahleke ngopfu ende xin'wana xi endlaku i le ku hlohloteleni ka tribalism hina hi tiko ra kwangulatilo a swi khataleki ku ri u mutsonga u mupedi u muvhenda as long as ra tipolitiki ri ku representa vanhu hinkwavo hi sweswo a nga ngheneli swona nghena ka leya NSFAS Khalanga hina hi van'wana va vanhu lava hi nga empoweriwa hi NSFAS loko swi humelelaku sweswi hi timhaka ta NSFAS swi vavisa mbilu hikuva loko hina ku nga ri NSFAS hi nga ri kona hi nga kona mina ni university ni tirhisa NSFAS Khalanga so swi kombisa tingana ngopfu so varhangeli va hina va le ku hi betrayeni swinene a hi tlheleleni ndzhaku ka nkama luwa n'wa mi ri xichudeni na sweswiwani mi vona ongeti xiphiqo sweswi ku nga va ku ri yini xi ndlaku swilo swi nga ha fambi no a ni swi twisisa Khalanga xin'wana hi lexi xa ti-private accommodation a ni swi twisisi why ti-university ti nga aki ti-residence ta toho instead ya ku va kuma Khalanga loyi a nga na muako next door na university then a hakeriwa mali swona swi endlaku vukungundzwana swilo leswiya ti-university va ti endleli ti-accommodation ta xona hi dlaya swilo swa ti-private accommodation because hi swona swi kukucetelaka vukungundzwana hinkwavo va na ku dya ku ri okay loko ni fanele ni ka Khalanga tendara ya ku ri students wa university ya Johannesburg swi tshama ka rest ya yena i fanele a ni tsemela 15%, i fanele a ni tsemela 30%. So vukungundzwana i nkingha yikulu Khalanga na ku veka a middleman ku va yehe loyi a nyikaku ti-student ti-allowances mali a yi fakiwi eka bank account ya student straight so swi tele Khalanga nkarhi wu herini hayi mi nga vileli nkarhi loko yi vekiwa ka muchudeni yi kha yi suka kwihi yi vha yi suka kwihi kahle yi va yi kha yi suka kwihi loko yi ya ka muchudeni mali a yi nyikiwi university ku na Department of Finance university yin'wana na yin'wana yi na NSFAS offices mali a yi nyikiwi ka university ya swi tiva na chudeni vangani va lava mali muni then yi distribute hi ndlela yaleyo middleman a susiwi so swi onhelaka la tikweni i middleman a hi n'wi khateli nhloko a vona leswayitini then ku va between NSFAS yi nyika university yi teka mali yi nyika student xa yona straight ene leswi mi swi vulaka ntiyiso hi ku loko mo languta hambi ku ri 14 million leyi nga nyikiwa muchudeni a yi nga nyikiwangi hi university a yi nyikiwe hi middleman ma swi vona swi kahle ku va kota ku yi yiva hi sayiti inkomu ni mitweli boto mina khensa swinene 0860002353 ni ya ka i meyara lava ni bulaka na vona hi twa n'wangulo wa vona ka xiboho lexi nga tekiwa kusuka khoto ya Polokwane mayelana na lava va nga voniwa nandzu hi ku dlaya Big Moss khale ka meyara wa Collins Chavani kambe sweswo hinkwaswo mingisero ma hi ta swi languta ntsena loko hi ya mahungu ya misava ya awara hi twe ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va yimise ku yini a hi tlheleleni le ka Nkosinathi Chauke ya Nkosinathi sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela hi vuyeli khenseni mani Nkosinathi Chauke na tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 kasi ke mingisero me hi le ku yiseni nongonoko Africa wa vulavula kusuka lelo a studio 1 again hi la hi nga kona mingisero me na kupfumela ku ri kwalanga ko u yime ku lunga ku la ku tatwa ko se xikombelo xa mina hi lexi wona lava ku xi hundzisa ku tanihi mingiseri ngopfungopfu muhumelerisi wa mina kwale ka studio 4A loko se hi teka vayingiseri endzhaku loko hi bule na meyara wa Collins Chavani councillor SG Maluleke ni ta kombela loko munhu un'wana na un'wana loyi a lava ku vulavula ku va wa xisati
a ndzi twa rito ra xisati sweswiwani se ni lava un'wana na un'wana la nga ta vulavula ndzhaku ka hungu leri ku va wa xisati nongonoko lowu ku ya hi vulavisisi lebyi nga kumeka ku tele va xisati ku tlula va xinuna lava yingiselaka se va kwihi mo yingisela milowu yi ka vasesi mi nga ngheni hayi so a swi nge fambisi swona hi ndlela yaleyo kasi ke mingiselo me sweswiwani 23 minute ntsena ku bila wara ya 13 ntiri tanihi sweswi ni ku tshembisa ku sukusela khaleni ka khaleni ni ku hi ta va hi kha hi bula na meyara wa masipala wa Collins Chavani hi ndlela yeyoleyo so hi sweswi hi lava ku bula na vona va ri vadlayi va meyara wa Collins Chavani tatana Moses Maluleke va gweviwa ku tshama ekhotsweni vutomi bya vona hinkwabyo hi ndlela yoyoleyo tanihi masipala va titwa njhani hi xigwevo lexiwani nako va langutela ku endleka yini ku ya amahlweni loko ku na leswi swi nga fanelaka swi yisiwa amahlweni a hi amukeleni meyara SG Maluleke hi bo hi bulaka na vona hi ndlela yoyoleyo na swi tiva na ku SA yimele yini ni tlhela swi tiva ku G yimele yini kambe bona va tiveka hi councilor SG Maluleke meyara inhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene inhlekani Butphet ne le ka vayingiseri va Munghana Lonene FM Namutla hi ta ka n'wina a ni tivi ku hi ta ku i mahungu yo tsakisa kumbe i mahungu ya njhani andaka loko lava a va hehliwa hi ku dlaya khale ka meyara wa masipala va voniwe nandzu tanihi masipala mi angula mu ku yinda tanihi masipala wa Collins Chavani na hi ku yimela vaakatiko hi ku angarhela wa masipala wa Collins Chavani hi amukela xigwevo lexi xi nyikiweke vadlayi va khale ka meyara wa hina Moses Maluleke leswi humeleleke matolo a Polokwane High Court swi amukela hi mandla mambirhi hambiloko ku ri meyara wa hina enge he pfuki a vuyile emisaveni mara xigwevo lexi nyikiweke eka vadlayi lavawani va ntlhanu hi twa xi enetisa swinene na ku xi ta endla leswaku va ndyangu na vona va kuma closure na hina tanihi vaakatiko va masipala wa Collins Chavani hi kota ku va hi kuma ku phyuphya na kurhula etimbilwini ta ku a ku heteleleni na wu tikuma wu karhi wu tirha hi ka hi languta meyara ku na kumbexana hi sunguleni laha ka kun'we swa antswanyana mi va mi pfa mi hlangana na va ndyangu loko hi ku na n'wa mi ri koho loko va kha va gweviwa va kulukumba lavawani kumbe va kha va voniwa nandzu mi loko mi vulavula na va ndyangu va ri yini vona va amukela kumbe va ha ri na swivutiso leswi va twa kongeta swi hlamuriwangi aka timhaka ta xigwevo loko hi kongomisa ka xigwevo xona hi xoxe Mahachi va ndyangu va xi amukerile va tlhela va xi bela mavoko va twa ku eku heteleleni nawu wu tikumile wu karhi wu tirha kambe xivutiso swi nge endli xi nga vi kona loko hi va twa va karhi va vulavula na matolo a va komba leswaku va vilerisiwa hi ku loko case leyiwani ya ha sungula a ku vulavuriwa hileswaku ku na driver ya baki yi nga tisa vanhu lavawani ku na jaha rin'wana hi vuveri i vafana vanhu lavawani ku ta fikela sweswiwani a ve se kumeka leswi vulaka ku case leyiwani i ntiyiso yi gwevile lava va nga gweviwa mara ka ha ri na lava vambirhi leswi vulaka ku va swi enetisa va ndyangu swi enetisa na vaakatiko hinkwavo va masipala wa hina wa Collins Chavani hi loko na lava vambirhi na vona va vuya va ta langutana na nawu se swi nga leswi mi khutaza hi ku maphorisa va vula ku minkarhi ya ku tala loko vanhu va ta hetelela va ya khoto va ya tenga ku laveka ku ri na vumbhoni vumbhoni sweswiwani a hi timhaka ta vumbhoni i timhaka ta ku va endla ntirho wa vona wa ku lavaya va tivekaka lava ne le ka xiphorisa va swi tivaka ku na vanhu lava va nga tsutsuma va laviwa va kondza va kumeka ku na vona va ta yima a boxini va ti hlamulela ku vona va hoxi xandla ku ya fika kwihi aka vugevenga lebyi byi nga humelela bya ku dlayiwa ka meyara va tlhela va duvula na n'wana wa meyara loyi sweswiwani
a hanyako a ri na tlulo a xisutini leri nga tsukangiki leswi mi kumaka ku xi ta va xi ri xilondza a vuton'wini bya yena hinkwabyo. ni khomeleni tani meyara ni hundza hi la vhengeleni no lava ku kuma rito ra n'wina ro hetisela ngopfungopfu ka vanhu lava va vonaka ku va vulavula va ya mahlweni hi ku loko va ndyangu va ku hayi amukela ku fanele ku yiwa mahlweni vutomi byi nge yimi ndhawu yin'we se mi nga ku yini n'wina tani hi murhangeri eka masipala wa Collins Chavani ha swi tiva ku vanhu va le ku vileleni hi sweswi va velelaka hi swona kambe n'we rito ra n'wina ro hetisela mi ta ku yini ka vona kambe ni kombela mi ni khomela tani ni sungula ni hundza hi le vhengeleni mi ta vuya mi andlala rito rorolero. Iswo mingisero Mganalona FM 18 minutes ntsena ku bela awara ya 13 hi sungula ni hundza hi la hi ta kuma rito ro hetisela kusuka ka meyara. hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani nakhalanga Pat Mathebula ila nga kona mingisero Mganalona FM nangona ko Afrika wa vulavula ekwashela wona thwi hi richikara ka mavhengele impensa ku yiwa hala na hala kwala ndeni ka molo kuna kun'wana veri hele Marava Start kuna kun'wana venge hele Senten kwala ndeni ka molo a ni swi tivi ku hi fike njhani kama msirtana hi ku timingiselo me le ka 0860002543 nangona ko Afrika wa vulavula ka kwa shala wona thwi nhlekani lo ni khomisela line meyara wa masipala wa Collins Chavani councillor Shadrack Gezani Maluleke lava ingele ku buleni na vona hi ka hitwa matitwelo ya vo tani masipala loko swi ta ka timhaka ta ku voniwa nandzu na ku gweviwa ka vanhu lava va hehliwaka kumbe a va hehliwa hi timhaka ta ku khumbeka eka ku hundza emisaveni ka khale ka meyara se hi la ku ta va nyika nkarhi va tisa rito ra vona ro hetisela eka n'wina tani hi rixaka hi ku angarhela na vaaki va masipala wa Collins Chavani hi ku kongomisa ngopfungopfu loko ka hi twisisa leswaku xin'wana lexi xi vulavulaka hi nga rivali ku xi khumba na va ndyangu se minkarhi hinkwayo loko hi teka swiboho swihi kumbe swihi kwalaho hi va ku hi swi teka koho hi vulavula hi ri koho hi va kha hi va hleketelela va ndyangu hi ndlela yaleyo meyara ni khenseli swinene ku va mi ni khomele riqingho rorolero va mi vitana citizen number 1 wa Collins Chavani vulavula na rixaka hi ku angarhela na masipala wa Collins Chavani hi kongomisa ku hi pfala njhani mhaka leyi. Eka n'wina vaaki va masipala wa Collins Chavani na eka tindhawu tin'wanivo hambiloko leswi swi nga humelela swi nga ta ka swi nga ha tlheriseleki endzhaku xigwevo lexi nyikiweke swigevenga leswiwani tanihi vaakatiko a hi xi amukeleni hi ya emahlweni hi endla migingiriko hinkwayo leyi nga ta endla leswaku yi seketela ku masipala lowuwani wa Collins Chavani wu tikuma wu karhi wu kula hi ndlela yoleyo hi ta va hi karhi hi endla leswaku lahawani our late mayor va nga kona moya wa vona wu kota ku va wu etlela hi kurhula hi ku loko hi karhi hi tirha hi yisa vukorhokeri aka vaakatiko hinkwaswo swi ta va swi karhi swi endla ku masipala wa hina wu tikuma wu karhi wu endla ku leswi a va navela swona ku va masipala lowu wu fikelela aka swona tikuma swi karhi hi endla ku swi fikelela hina hi nga sala hi karhi hi hanya haleni emisaveni. Hayi meyara mhani ku ni hetile kambe muyingiseri mi nga fambi ni nga mi vutisangi ku nga va ku ri na lexi tanihi masipala mi nge le ku xikunguhateni ke lexi mi nga hetelelaka mi fika mi ku leswiwani i swa ku xixima khale ka meyara ku fana na ku vitana muako kumbe ndhawu kumbe xitarata hi vito ra vona. A swi nge tsandzi swoleswo swi ta humelela kambe mo hi nga se boxa lahawani emoyeni ku hi wihi miako hi yihi miako leyi nga ta tikuma yi karhi yi ya vitaniwa khale ka meyara wa hina kambe lexi hi nga tiyisisa ka xona i ku swi ta humelela. A khensa swinene meyara vanani na ku hela ka vhiki lokunene ku dya hi ku engeta. A swi vitana ni le ka n'wina khani mamba. Inkomo iseswo mingisero Mganalona FM lava hi bula na vona meyara wa masipala wa Collins Chavani councillor SG Maluleke hi bula na vona kusuka leyi va nga koo hina hi ri la hi nga koo ma va makha koo hi ku tisela kwala u nga koo na we a mi tivi ku va ka Sanral va hi chava yini a hi nikiwe vito ivi va ku loyi mi ya vulavula na yena loko yi ku
12 timinete ku bela awara ya 12 va ku hey ti-interview letiya kahle kahle ta handliwi hi hina ti endliwa hi ndzawulo ya timhaka ta vutleketli mina hawu hi mpela loko ni huma lani la ku fonela holobye Chikunga ni twa kahle va ri yini hi swona leswi hi byo vukorhokeri lebyi a ni bobolo voteriwa lava van'wana va ngo tirha va ku ti CEO na yinini a va voteriwangi lava se vo lo thoriwa se hina hi ta vutisa lava nga voteriwa hi ku hi vo va nga na inkomo buthethe mi pfukile hi pfukile sesi wa mina a hi na nchumu hi ngovo hi pfukile mina ni la ku nghena ni ku majaha lama ntlhanu lamo dlaya mehero wa hina la loko a va vula hi ku sweswi va gwevule rifu mara va tlhela va ku va kombela ku va nyikiwa xigwevo xitsanana meyara wa hina va n'wi nyike xigwevo xitsanana loko va n'wi fambisile a ri na muti wa yena na vana va yena i ntiyiso ngopfu leswi mi swi vulaka na ku loko a va vula loyi a nga yena a nga mastermind a hi ta tsaka hi kota ku tiva ku loko a ri ku hala ka tipolitiki kumbe u le kwini hi kota ku n'wi tiva loko ku ri vugevenga ke a ni tivi loko ri ku swi nga endleka va va vutisisa kweli sweswi va nga gweviwa xigwevo xa rifu la kumbe se va nga ta na timhaka ta kahle ku i mani loyi a nga va rhuma hi ku a swi kombisi swa ku khutuza loko a khutuza vo ta va n'wi tekela swa va n'wi tekela ku swo va fika va famba na mi twini ene mhaka leyi mi taku na yona kumbexani a ni ta kombela na mbuva ndyangu mi nga yi tshiki mhaka leyi ni kombe mi yi landzelela mi yi sala ndzhaku mi va ndla leswiya swi nga ndliwa Janus Walus mi ala loko va ku va ya ka parole mi nga pfumeli mi tshama mi kha mi ala vanhu va lavo himpela va feli ku fela jele a va feli jele loko ri ku va fela jele va nga pfumeli va nga pfumeli ku va ku parole na yini na yini kese swinene mani inkomo bye ayi va fambisa sweswo mingiseri loko ku ri ku va voni munandu va kha va nga voni nchumu swi fanele swi va tani mingiseri wa mina kumbe na hemba hi nga se n'wi nghenisa lowu n'wana nga kona yinini muhumelerisi a hi tlangeni a hi sunguleni hundza hi le mavhengeleni ivi se hi ta kota ku nghenisa kahle loko hi vuya mavhengeleni hi sweswo mingisero Munghana Lona FM nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM akomba ndlela i 11 timinete yi nga se ba awara liya ya mbirhi a kombele va xisati ene wo sungula hi n'witwili wa vumbirhi hi loyi nhleka buthethe hi pfukile hi ngovo pfukile a khensa me ni ta na mhaka ya ti-undertaker leti ti hi tirhelaka lomu migangeni ya hina loko tshika hi hlangana na mikosi hakela tin'hweti yin'wana na yin'wana u kumeka leswaku a hakela and then vo va tshama va karhi va hi ngetelelela timali leti lembe rin'wana na rin'wana mara eka ti-service ta vona hina loko hi tshika hi humelela hi swo karhi a va ngeteli nchumu se me ni nga ya siku rin'wana za ni ya vutisa ofisini ya vona eZanini ni ku xana ke hi ku n'we mangetela every year eka tihakelo leti hi hakelaka tona la ene se mali ya hi tikela ku swilo swa tika xana n'we mangetelela eka ti-service loko mi tisela vanhu vukorhokeri bya n'wena loko va humelele hi makhombo va ku hina a hi ngeteli ni ku swi ta ka njhani mi nga ngeteli va ku ka hi nga ngeteli timhaka ta ku loko ku tshika ku lova muakatiko wa le matikweni man'wana like eZimbabwe a ta la loko a tshika a lova tikhanselara ta miganga ya hina ti ya rila kwaleti ku munhu hi loyi u lovile a nga na vini se va n'wi lahla ehenhleni ka matimba ya hina kumbe timali ta hina leti hina hi hakelaka tona se me hi vumehe swa ni karhata ene swa ni vavisa sweswo hi ku se mali ya hi tikela loko ri mesesiwani every month ni fanele ni hakela 440 leyi ni nga teka na leswi va swi vulaka ku ri i top up na ya bokisi se hi na ku tatisa leswaku liya ya top up hi ku loko hi joyina va hi byele ku ri i 8,000 mara a yi ngeteleriwi na ye liya ya bokisi a yi ngeteleriwi mara vo va tshama va karhi va ngetela se hi lava mi hi pfuna mi hi lavela vona lava ti-undertaker va ta hlamusela la ka
la moyeni ku ri va swi endla njhani hi ku hi le ku vavisekeni. mara ni vula ku i undertaker yaleyo n'we mi tivaka yoho se swi nge koteki mani ku hi ku i ti undertaker a ni ri n'wina ku na leyi n'we mi tivaka yona mi tivaka ku yi mi korokerisa sweswo kumbe yi mi byerisa sweswo na loyi a nga mi hlamusela ni tshembi ku a mi hlamusela ku ri ntiyiso hi ku loko va ze va ngetela lembe na lembe xikombiso loko no sweswiwani ni ku ni vekele ndzindzakhombo wa 5,000 rand lembe leri ni hakela 200 rand loko va ngetela va kha va languta leswi va nge ri inflation yi vula ku loko ku ri ku 5,000 namuntlha yi xava swilo swa 10 yi vula ku lembe leri taka 5,000 yi nge yi xavi swilo swa 10 yi ta xava swilo swa 9 se ku ndlela ku yi tshama ya ha xava swilo swa 10 ku fanele ku tshama ku ngeteriwa yini ku kha ku ngeteriwa mali liya se swi vula ku na loko va ku 8,000 loko mi joyina namuntlha swi vula ku lembe leri taka yi nga ha va kumbexani yi ri 8,100 kumbe 8,500 sweswo hi mhaka ya ku va kha ku langutiwa ntikelo wa mali liya yi tshama ya ha ri 8,000 mara va nga ha mi nyike ku ri 8,000 hi mhaka ya ku ve le ku ngeteleni se swo vula ntsene leswi ku ematshan'wini ya ku hina hi vitana va ti-undertaker n'wina fambani mi ya lavisisa ka tin'wana ti-undertaker mi kota ku tiva ku ti na yini va mi xavisela yini va mi korokerisela ku yini ivi mi suka ka undertaker yale mi nga ka yona mi ya ka undertaker leyin'wana sweswo ntsena kambe swo lava vulavisi no loko va nga ngeteleli swi nge koteki ku va nga ngeteleli ku ngetelela swa boha va ngetelela ma swi tiva ku mhaka yini sweswi hi swi vula ku ma swi tiva ku veri movha khale hi 1982 a ku ri 2 rand 2 rand namuntlha i va 600,000 se swi vula ku loko a ho tshama ndhawu yin'we a swi vula ku yi ta tshama yi ri 2 rand namuntlha yi fanele yi ri 2 rand leswi nga ta ka swi nga koteki se hi yo mhaka loko va ngetela mali liya va kha va ndlela ku 2 rand ya 1982 i 600,000 ya 2024 se mara reason ya vo ya ku hi fanele hi pfuna na vanhu va ku huma handle hi timali ta hina budget yeleyi ya ni vavisi ku hava sweswo ku hava sweswo volobye ni vusemeneja wa le ka undertaker yo karhi mane hi swona vulaka swoho sweswo swa vona swa ku bindzu ra va swi koti ku ri fambisa ku hava lovengi ku na mali ya ku yi ta heleketa vamani kwihi loko va ri ha mali loko mukhansela ra komberile a va ta va na va boheka hi kwihi ku va pfuna vona va nghena sweswo yi mani nghenisa van'wani mani khenseli nkarhi wan'wena ndlana ni vulavisisi swi vula ku undertaker leyi mi nga ka yona yi mi pfuni hi nchumu tshikani mi ya ka yin'wana kambe n'wina endla ni vulavisisi mi kota ku vona ku tin'wana hi tihi na mina loko a mo ni byela ku hi yihi hambi mo ka mi nga yi vuli ke hi ku se ni yi cacini loko a ni ta mi lavisa yin'wana ya kahle mara yaleyo swi vula ku hi yona khenseli mani nkomo va fambisa sweswo mani ku sala timinete ntlhanu ntsena hi fika makumu na nongonoko lowu ka Munghana Lonene FM makomba ndlela sweswo swi olovile ku nghena vhengeleni va fika va ku ha hina endlisa leswi wo tshika i ya kun'wana a hi amukeleni lava nhlekani sesi wa mina minjhani Sifukile n'wana mina. Mina xiyanimoya kwala mi nga koho kasi swi yo yini swa kona Una nile bazini n'wana ngo no vilela na ku hlamula nyana ka timhaka ta big mall. Se loko mi ri bazini ku lo pfuleliwa Munghana Lonene ya mai va ni komberile ni kombelina ku kombela va timangi se yana na mahlweni a khensa ku va yingiseri xigwevo hi xitwini ende xingo xi hi khoma kahle mara ku na swisala ndzhaku leswi ya sala va nga ta na swigevenga leswi nga fika swi dlamo meyara wa hina a va khomiwi na vona mavati mavati ai va tivi mara so mi vula hikokwalaho ka yini mi vula hi vula hi vona mi nga va tivi hi swo hi kha hi vula swona a hi vulavuleni swilo leswi nga na vumbhoni na hi ku va yisiwe hi movha vanhu lavaya lahaya ne mi yingiserile a ku heta ku vafambi a ku heta ku vula a hi vulavuli swi swa maveriverini hina hi ri loyi a nga na vumbhoni a yisi vumbhoni swi hela
mi tiyela ku ta swi vula ka xiyanimoya va le ku laveni vumbhoni maphorisa leyi yisani mina na mina loko ni tshamela loko ku ve ni na leswi ni swi tivaka a ni ta yisa ni ya va byela ku hope na n'wi tiva mina na swimanimani ko mi ta swi vula ku hayi veri a va khomi na lavaya va mani loko ri ma va tiva yisani maphoriseni a hi tshikeni ku vulavula maveriveri phela maveriveri mi ta ma vulavula ma ze ma twala nga ri ntiyiso a hi amukeleni un'wana loyi nhleka 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula sale timinete tinharhu a nga vulavula wun'we la a hi amukeleni loyi nhleka a ni presanga kona hayi ha kona ni twa ku ri la foni yin'wana i tifoni munhu tete a to ririsa sweswi ti nga ta ha ri kona kwati okay swi tikomba ku nga ha ri na un'wana miyingiseri la va twi nga ri se hi chayisini se ivi va ve va vekela va ku a hi yimeni ku na nkulukumba wun'wana i ri yena mani ni vone i le ku ni foyineleni mani n'wini o phikelela a ni a nge he pfuka ni fonerile loyi loko se ni huma la ni landza yena na mi tshembisa hi leswi pho hi laha a nge he pfuka ni foneri futhi hi ku loko ze ni fonela nkarhi wo tani ni thewukerile ni kha ni ringeta ku nghenisa mali kaya we ni fonela hi ndlela leyi swi vula ku a wu tivi se a nge he pfuka i ri yena loko ni languta la yi tsale ku Witness Mashele se Witness Mashele hi ta yi teka nomboro ya n'wina hi yi tsala le handle la hi ku mi xavisa tichachisa xirhami lexi va ta xava va ta mi fonela mi ze mi cinca starter pack va ka va ku va lava tichechisa loko mi huhela fonini ya mehe foni ya mehe ya ku huhela ka yona loko mi lava mi ni lava ni chayisa hi 2 ma vo mhaka ko kambe ma ni pfumela ku nongonoko lowu hi ta ku gimeta kwala miyingisero wa mehe i nongonoko lowu tisiwa ka n'wina T kusuka haleni a Studio 1 a Giyani a Masingita Mall hi laha xa kona Msumbunuku ku fika Msumbunuku na hi Ravuntlhanu kahle ni va ni kha ni fambiwa a michinini hi tata na Patrick Shy kasi la namuntlha studio a ni ri na muhumelerisi Ncindani Eric Mabasa ikwa ni tlhela ni famba na Matimu Ngoveni na yena ikwala ivi ke kasi a Studio 4A kuna Gajeni Ndlovu hi vo va nga le ku voneni ku tintambu ti hlangana i Brian Ndlovu hi anga kona a Studio 4A hi ndlela yoleyo siku ra n'wina ri ve lerinene ku hela ka vhiki ka n'wina ku hlayiseka mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM tinyungubyiseni hi ku yingisela xitichi lexi xitichi loko wo vulavula i ngheni ka xona swo boha va ku fonela va ku hey ni twe ikhi ku fana na Witness Mashele va ta n'wi fonela va ku hi twe ku kha ku vulavuriwa hi vito ra wena ka Munghana Lonene hi mhaka i xitichi lexi xi yingiseriwaka swi na vumbhoni hi na swo byona vumbhoni bya ku ha yingiseriwa a fana na xitichi lexi xa le ka Naskanana hayi hina hi vule swona a hi kona kwalano kambe hambiswiritano i nongonoko lowu a hi ku tisela wona namuntlha eka Giyani ya le Mapapeni mana siku lena mi tiphina mi hlayiseka ku hela ka vhiki ka n'wina ku vile kunene nongonoko dzumela mina wa landzela na Ike Ngoveni kambe ke hi nga siya kwalano a hi sunguleni hi twa mahungu ya misava na Sesi Nkosinathi Chauke mara ku hela ka vhiki ani